bultiin nasruu jamaalii gola aartii oromoodha amma guyyaa aanillee akkasitti dawwaleetiif hin turee jechuudha amma mashaakilaa jira jechuudha hoggaan haa himuunuu wama xiqqoon dubbisee waanii yaabboleeyyan rabbii gaa mashaakila jiranii gaamee du'ama godhaafi waan akka tumee manaa baasee fakkaatti laafuu jireenyi gartee gaama bultii namaa kun gartee gaama bultii namaatii seenuu baatanii warra fiitii wajjin nagumaan jiraatan malee gartee gaama jiruu kanaa sanatti niin fuudha jechuunis yaa obboleeyyan islaamaa dogoggora guddaa akka nama tokkotti wanni hin dhaamufan yaa nasruu jamaal gola aartii oromoodhaa wanni isii dhaamuwan yommaan tana jawaaba kiyya kana yoo dhageeyse gartee gaama jaatii ta'eetii wajjin nagayaan jiraadhu maal fuutaa miti yaa obboleeyyan islaamaa gartee gaama bultii takka namni dandeessan nafaqaa gartee gaama akka gaarii guutee fi waa hunda waa yaadaa muraada isii guutee malee yaa obboleeyyan islaamaa namaan fuusettee gartee gaama deddeemuun doggoraniin fuudha jechuunis gartee hamma doggora haadha maatii isii qabdu warra ka'e san dagalfattee wajji buluudha malee waan gaa akkasin mashaakila firra dhaabdee maatii ta'e hunda boochiftee gargar facaaftuu miti jechuudha amma kanuma tokko wanni isii dhaamuun gartee gaama durumaanuu nabiyyi rabbi alayhi salaatu wasalaam nutti maniti nadhoon tun wasiyyaa gartee gaama wasiyyaa narraa qeebalaadhaa waan gaariitti dalagaadhaa jedhanii nadhoon tun jalloodhaa barcinaacha jallaarraa uumte yoo ni qajeelchette ni cabsita islaamaa yoo ni qajeelchette gartee gaama ni cabxii bar cabsuusii gartee gaama hiikuudha yaa obboleeyyan islaamaa gartee gaama jallasiitiif beekii gaarumaa wajji jiraadhu jaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بليين إسلام أقا ربي بلتي تيسن قبضا دا جبه فدا دا آجي يو قرتي قام ندو تنقاري وجبولي يو بليس إسلام سيتو دي پر راهي خمالي يو قالا تيكان رفو قرتي قام يو نفي دبان دبتي الرامورت ملي قرتي قام هيكان أكتي تي قرتي قام موانتنا ماسيس yaa obboleeyyan islaamaa jaaladha jaanii gartee gammatti deebanii miti jechuudha. Batu warra kee karaa gaarii wajji bulii hin miidhini. Egaa obboleeyyan islaamaa waan isiin dadhabdee gargaarii wajji karaa nagayaatiin bulii ija rabbiin. Amma nabiyyiin keenyaas alayhi salaatu wassalaam yaa obboleeyyan rabbii wasiyyaan irraa qeebalaadhaa jaannadhootan. Eebal isaan kun cinaacha jallaarraa uumanii. Yaa obboleeyyan rabbii wasiyyaan irraa qeebalaadhaa jaannadhootan khayrii dalagaadhaa rabbiin nu kanne. yoo nadhoodhaan qajeelcheette nadhoon hin qajeeltuu jaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wasalaam yaa obboleeyyan rabbii wa'innamaa khuliqna min dil'in jaan yaa obboleeyyan rabbii nadhoon tun cinaacha jallaarraa uumtee yoo ni qajeelchettee gartee gaamma hin qajeeltuu jaan obboleeyyan rabbii jalina sii beekaatuma gartee gaammatti fayyadadhaadha akkasii wajji bulaadhaa jaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wasalaam yaa obboleeyyan rabbii nabiyyi rabbii gartee gaamma wasiyyaan dhaammatanii deeman yaa obboleeyyan rabbii nadhoon tun miskiina gartee gaamma duraan rabbiin jallisee uume egaa jalina sii beekaatuma wajji bulaa malee yaa obboleessa rabbiin hin diriirsettee mashaqqamin jechuu duraan rabbi jallisee nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam akka jaan gartee gaamma nama la'iima nama gadigaloo jaattii moo ta'uurra gartee gaamma nama gartee gaamma kariima nama caalaa nama darajaa qabu nama jaartii mootu gartee gaamma san ta'uun filadhaa jaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam gartee gaamma nama gadigaloo jaartii moo ta'uurra jaan nama caalaa nama gartee gaamma hayyuu namaa damiina namaa nama jaartii mootu gartee gaamma nama san ta'uu maratadhaa jaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam namni jaartii moo jedhu nama gadigaloodha jaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam yaa obboleeyyan islaamaa duuba namni jaartiin mootoo nama darajaa qabu jaan nama jaartiin tun jalloodha hin qajeeltuu beekee gartee gaamma qaceeleetumaa fi gartee gaamma waa yakkenetiitis gartee gaamma laabbiruma dabree akkasii wajji bula jaan yaa obboleeyyan islaamaa nama gartee gaamma marxamaadha jechuun nama warra isaa bira marxamaati jaan nama gartee gaamma maatii isaa bira warra isaa bira marxamaa nama haala gaarii wajji bulu jaan yaa obboleeyyan islaamaa gartee gaamma waan san ta'uudhaaf nutiis nama jaartiin mootu haa taanuu jechuudha. gartee gaamma nabiyyi rabbii nama gadigaloo jaartii mootoorra nama caalaa jaartii mootu yaa obboleeyyan islaamaa san ta'uu akkasin maratadha yaa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam yaa obboleeyyan islaamaa namni jaartii mootu nama caalaadha jaan gartee gaamma jaartiin tun nadhoon tun gartee gaamma guutumaan guututtuu jalloodha gartee gaamma duraan cinaacha jallaarraa rabbii uume yoo ni diriisetti ni cabxi jaan cabsuun sii gartee gaamma adduma boora jaan gartee gaamma hiikoo yaa obboleeyyan rabbii warra qaarii rabbii fi rasuulaa guutee bilkaa'u rabbii nu haa godhu bultiin nasruu jamaalii gola aartii oromoodha amma guyyaa aanillee akkasitti dawwaleetiif hin turee jechuudha amma mashaakilaa jira jechuudha
hoggaan ay mo'inuu wama xiqqoon dubbisee wani obboleeyyan rabbii gaa mashaakila jiranii gaamee du'ama godhaafi waan akka tumee manaa baasee fakkaatti laafuu jireenyi gartee gaama bultii namaa kun gartee gaama bultii namaatii seenuu baatanii warra fiitii wajjin nagumaan jiraatan malee gartee gaama jiruu kanaa sanatti niin fuudha jechuunis yaa obboleeyyan islaamaa dogoggora guddaa akka nama tokkotti wanni hin dhaamufan yaa Nasruu Jamaal gola aartii Oromoodhaa wanni isii dhaamuwan yommaan tana jawaaba kiyya kana yoo dhageeyse gartee gaama jaatii ta'eetii wajjin nagayaan jiraadhu maal fuutaa miti yaa obboleeyyan islaamaa gartee gaama bultii takka namni dandeessan nafaqaa gartee gaama akka gaarii guutee fi waa hunda waa yaadaa muraada isii guutee malee yaa obboleeyyan islaamaa namaan fuusettee gartee gaama deddeebiin dogoggoranii fuudha jechuunis gartee hamma dogoggora haadha maatii isii qabdu warra ka'e san dagalfattee wajji buluudha malee waan gaa akkasin mashaakila firra dhaabdee maatii ta'e hunda boochiftee gargar facaaftuu miti jechuudha amma kanuma tokko wanni isii dhaamuwan gartee gaama durumaanuu nabiyyi rabbi alayhi salaatu wasalaam nutti maniti nadhoon tun wasiyyaa gartee gaama wasiyyaa narraa qeebalaadhaa waan gaariitti dalagaadhaa jedhanii nadhoon tun jalloodhaa barcinaacha jallaarraa uumte yoo niin qajeelchette ni cabsita islaamaa yoo niin qajeelchette gartee gaama ni cabxii bar cabsuusii gartee gaama hiikuudha yaa obboleessa islaamaa gartee gaama jallasiitii beekee gaarumaa wajji jiraadhu jaan gartee gaama balleessaasii hunda gartee gaama irra dabriif jechuu ni moonjiin yaa obboleessa islaamaa nabiyyi rabbi alayhi salaatu wasalaam nama gadigaloo jaartii moo jaan nama gadigaloo gaama nama jaartii mootu nama caalaa ta'uu gartee gaama maraxadhe jaan nabiyyi rabbiitu alayhi salaatu wasalaam atiis nama caalaa ta'e jechuu yaa obboleeyyan rabbii nadhoon tun duraanuu cinaacha jallaarraa uumte gartee gaama beekaa akkasuma wajji bulaa malee yaa obboleessa islaamaa yoo niin diriirseette ni cabxiyaan cabsuu sun gartee gaama hiikuudha gartee gaama adda baatan jechuu warra akkaataa rabbii fi rasuul dhufeen jala yaa rabbi nu haa godhu obboleeyyan islaamaa warra jallasii beekee gartee gaama wajjumaan akkasi bulu malee warra gartee gaammaan tananii qajeelcha jee tumee miidhee si gartee gaama rabbii fi dallansiisu gaa rabbi nu godhu obboleeyyan islaamaa hundaa'u obboleeyyan islaamaa yaadaa muraata keessan isin haa gootu nama akkasin nu dhaammatees nama fayyaa hin qabnees rabbi haa fayyisu obboleeyyan islaamaa nama dalagaan itti jabaattees rabbi irraa falleessu yaa obboleeyyan islaamaa nama dalagaa hin qabnees dalagaa rabbi haa kennuuf yaa obboleeyyan islaamaa dalagaa teessan dalagaa barahaa qabdu dalagaa wayra teessu gaa rabbi isin haa godhu gartee hamma obboleeyyan islaamaa diiniis hin dagatinaa diiniis baradhaa wal barsiisaa gartee hamma nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo khayrii wal ammaruu baattanii yoo badduu irraa wal dhorkuu baattan yaa obboleeyyan rabbii du'aa hin qartaniis namaan qeebalamtu balaan namarra bu'a badduu irraa wal dhorkuu baatan islaamaa namni shayxaanawaat deeme jechuudha yoo gartee gaama diin rabbii qallate gartee gaama barhaan nama jidduu fuudhamaa dallansuu rabbiin nama rabbu obboleeyyan islaamaa yaa obboleeyyan islaamaa diinis gaabarachuu rabbi isin haa laaffisu rabbi isinitti haameessu akka shukkaraa fi gartee gaama deemira rabbi isinitti haameessu yaa obboleeyyan islaamaa dalagaa dalagattanii dalagaa barhaa qabdu gartee gaama dalagaa biyya teessanitti mana qallaa ijaarrattanii makiinaa meeqa bitattanii hanga xayyaara bitattanii gammadaa biyya galta rabbi isin haa godhu hamtuu rabbi isin irraa haa qabu yaa obboleeyyan islaamaa nama fayyaa hin qabnees nama nu dhaammatee hunda rabbi nu haa fayyisu hundaa'u asumaan du'aa itti nu godha hundaa'u gaa yaadaa muraata keessan rabbi isin haa guutu yaa obboleeyyan islaamaa nama jaartii itti jallattees jaartii san rabbi haa qajeelchuuf nama jaarsitti jallatees jaarsan rabbi haa qajeelchuuf yaa obboleeyyan islaamaa nama ijoollee itti jallattee ijoollee san rabbi haa qajeelchuuf hundaa'u nama dalagaan gartee gaamatti guddattees dalagaa xiqqoo gartee gaama barahaa qabu dalagaa maallaqnisii guddaa rabbi haa godhuuf hundaa'u obboleeyyan yaadaa muraata keessan rabbi nu guutee nu haa gammachiisu nama obboleeyyan islaamaa miskiina fi bira dhaabbatees bira haa dhaabbatu rabbiin yaa obboleeyyan islaamaa akkasuma rahima fi gartee gaama maxxanfadhaa jee rabbi nu uumee nama rahima fi maxxanfatus rabbi nu haa godhu obboleeyyan islaamaa nama ollaa maxxanfatu nama rahima fi maxxanfatu rabbi nu haa godhu obboleeyyan islaamaa guutumaan guututti akkaataa rabbiin nabi muhammad kannee alayhi salaatu wassalaam nabi muhammad nu fide san warra qeebalee jala yaa rabbi nu haa godhu hisaabaa fi miizaanaan malee jannata seenu rabbi nu haa godhu obboleeyyan islaamaa obboleeyyan islaamaa warra gaaddisa arshii san guyyaa san gammadee akkasii waliin tattaa'u rabbi nu haa godhu waan obboleeyyan islaamaa gorsa irraa bikkoota irratti hin dhaabaa wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum